Halo, selamat pagi. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Apa Raya cakap? Hentikan penggunaan sosma. Tambi Raya, you lu orang semua DAP merah semua makan tai ke apa? Ha? Itu hari ada dua orang termasuk you persoal itu tindakan terhadap itu Albert punya lawyer ke apa ke dalam parlimen. Lu orang bodoh ke apa lah, Ria? You stupid or what? You punya government, sekarang lu bikin ini statement dalam lu punya DAP Penang punya Facebook. For what? You are the elected MP. All of y'all 40 something DAP MP all rubbing your balls y'all. You tarik sokongan lah terhadap itu Anwar Ibrahim kalau luar ada telur. Buat apa cerita dalam social media? For what? Stupid lah you. Kadang-kadang nampak bodoh tau. Tapi pandai bodoh. Dulu you perleke UMNO. Lu hoya ho. Lu nyanyi macam-macam. Lu cakap pasal UMNO. Sekarang lu jilat UMNO punya taik. Lorang. Sekarang malu kan lorang? Have some. Dalam politik kena ada sedikit marwah lah. Ria. Hentikan sosma dalam sini lu cakap. Lu orang 43 orang bangun dalam parlimen cakap sama itu Prime Minister. Lu kalau hapuskan sosma kita tarik diri. Lu berani kah? Lu ada kotak kah?